Da bi vetro. Evo, drugi dan u Rumuniji, u Bukureštu. Mi danas idemo na jedan izlet. Obilazimo koja 3 zamka? Peleš, Bran i Brašov. S tim da ćemo Brašov, koji je stari isto grada u Rumuniji, isto obići malo prošetati. Pa budite, ostanite sa nama i dalje ako ste već do sada i ostale, tako? Da. I gde smo? Krenimo s uzbrdo. Gdje smo stigli? Do dvorca Peleš. Obišli smo Peleš kasel, Peleš zamek, nismo mogli da slikamo, mogli smo slikamo, ali moramo se prati još 35 leja na ulaznicu od 30 leja. 30 leja ulaznica je kraća tura. Unutra je lepo, jel? Jeste, baš za kraljevsku porodicu upravljeno. sve je u drvetu. Sve je u drvetu, mermeru. Zanimljivo je da je ova zgrada građena 1700 neke do 1914. godine, da je bila modernog tipa. Jezda je unutra sve u drvetu, staro, ali imala je lift, struju svoju, centralno grejanje, čak i centralni sistem za usisivanje. Mislim, kako to radi, mi to još ne znamo, da nisu nam pokazali. Generalno lepo je unutra, vredi posjetiti. Da, sve u Duborezu, uglavnom je zastupljen nemački, italijanski, španski i turski stil. Turski stil, arapski stil, Alhambrat i arapski stil. Turska soba. Turska soba za ali, znači, ona je u turskom stilu. I preko 700 vitraža. Vitraže imamo i to je, vitraže su iz Italije, tako? Da, vitraže su rađene u Italiji, a motivi na vitražima su uglavnom rumunske bajke koje je kraljica volela. Inače, oni nisu Rumuni po nacionalnosti, nego su Nemci i oni su pozvani od stare rumunskog naroda da budu njihovi vladari. I vidite. Što kažeš u suštini? Dođite i vidite. A mi idemo gde sada? A mi idemo malo da prošetamo po dvorištu i kupimo neki suvenirčić, pa idemo u Bran. A Bran je zamak koga? Vlada Cepeš. A Vlada Cepeš je? ETC Grof Drakula. Branka. Čiji je to zamak?
Šta je ovo? Bunar želja. Ajde, šta si požela? Evo, završili smo ovdje na zamka Bran, koga vezuju sa Vladom Cepešom ili kako je u svijetu poznat kao Drakula. Priča je u stvari da su ovaj zamak izgradili vitezovi Tetonci po nalogu kralja Mađarske, kako bi zaštitili važan trgovački put ovdje i ubirali takse. Ubirali takse, da. Posljednji stanovnik ovog zamka je bila kraljica Marija, rumunska kraljica, koja se smatra ujediniteljem Rumunije, pošto je ona ujedinila posle Prvog svjetskog rata više rumunskih malih državica u državu koja se zove Velika Rumunija. Šta smo kupili? Kupili smo magnetiće iz zamka Bran. Koliko smo dali za 3 magnetića? 19 leja. I šta je savjet ljudima? Da ne kupuju u centru Bukurešta, osim ako baš nešto... I da ne kupuju u zamku Bran? I da već zakupuju na lokalnoj pijaci i malih prodavaca suvenira jer je mnogo jeftiniji. Idemo gde? Idemo do autobusa i u Braš. Brašov. Brašov. Kako si? Smrznuto. Zašto? Čekam, zato što sedimo napolju, čekamo hranu i gladni smo i ispešačili smo danas preko 10.000 koraka, što je negdje oko 5 km. Što se tiče usluga u kafićima? Kako gdje? Prvo smo seli u jedan kafić, neki burger house, gdje smo čekali jedno 10 minuta da se uopšte seti da nam donese meni. Posle smo skulirali kad smo htjeli da naručimo, pa smo elegantno ustali i izašli. I seli u lokal gdje je pizza i pasta. Jel? Po čemu je Brašov poznat? Brašov je poznat po Crnoj crkvi, koja je jedino preživela veliki požar 1700 neke godine i od tog dima je dobila tamnu boju, zbog čega je prozvan Crna crkva. Mi idemo trenutno prema Crnoj crkvi, da. Juče smo bili preumorni da bi se nam
rekli posle Da bi puta. vam se javili posle puta u Bran i Brašov, iz razloga što smo putovali 3,5 sata od Brašova do Bukurešta. Zato što je, nema nigde autoputa, magistrala je i ne znam, bez nekog razloga nema policije, nema semafora, nema nesreći, ali gužva. kolona Ide sporo, samo u pravcu Bukurešta. dobro. Sa druge strane, druga traka, prohodna, normalna. Dobro, to je razumljivo zato što je nedelja i koliko smo mi vidjeli, dosta ljudi ide u Braš i Branu. Braš, Bran i Sinaju da skijaju, pošto je to njihov taj alpinistički centar. Tako. Da, tako da, na primjer, kad smo išli iz Brana u Brašov, naš smjer nije imao gužvu, ali je zato kontrasmjer imao nenormalne kolone koje su do kasnih večernjih sati. Da, i mi smo pali jedno njih. Poenta priče da smo stigli sinoć oko 11 u hotel. Po lokalnom vremenu. Podsjetimo da ovdje ide sat vremena unapred. Sad, naš savjet je ako idete individualno bez neke agencije, vozom. Da, vozom, gdje god možete. Evo, pogledao sam karte se kreću od $5 do najviše. Pa dobro, ima u dolarima, što su meni izbacili, ali to nije uopšte skupo, a i stignete relativno brzo. Da, zato što su im mnogo brže pruge. Železnica, mnogo više ulažu, kako smo kapirali, u železnicu nego u puteve. Pa da, zato što je za vreme komunizma bilo jeftinije da se putuje vozom i nije mogo svako da priušti sebi auto. A i gorivo je bilo skupo. Šta se tebi juče svidalo? Najviše? Pa svidala su mi se oba zamka, to je dvorca, s tim što u ovom prvom Pelešu u oba smo imali turističke vodiče njihove koji su na engleskom pričali, s tim što u Pelešu je bila žena, djevojka, šta već, koja ne priča engleski tako tečno. Malo meša rumunsko engleski jezik, to je neka nova mešavina koju nismo do sad čuli. Da. Ili je mirror? I onda mi je trebalo vremena dok ukapiram neke stvari, ali zamak sam po sebi je, odnosno dvorac, je prelep jer imate duboreze i dosta radova u staklu, što se meni jako sviđa. Čak sam se oduševila radnim stolom kralja Karla i tražila od Marka da mi jedan takav spremi za ubudući. U Bran je baš ono srednjevekovni zamak koji su osnovali vitezovi Tevtonci. Nismo rekli da je ulaz za pojedinačnu osobu u Branu 40 leja, izvinjavamo se, 40 leja i da tura traje oko 40 minuta. Otprilike. Gdje su uski prolazi, vidjeli ste po snimku. S tim što ukoliko idete pojedinačno, možete da zatražite vodiča koji će da vas provede kroz sve prostorije, ima koliko veše? Ima jedno 3 sprata. 3 sprata, ali rekli su nam koliko, ne, to su nam rekli za Peleš, koliko prostorija ima u suštini. I mnogo bolje ću vam objasniti, mi smo morali da stanemo u jednom centralnom... Opa! Malo se pobiju kamera zato što... Da, mnogo pričam. Stali smo u centralnu prostoriju gdje nam je djevojka koja na tačnom engleskom i uz pošalice, što je jako zanimljivo, ispričala u kratkim crtama istoriju tog dvorca. I pustili su nas onda da sami šetamo, što opet ima svoje prednosti, ali ima i mane, jer u nekim prostorima nemate pojma o čemu se radi. I na kraju... I da, jako su uski prolazi. Da, zato ko ima klaustrofobiju bolje da se ne provlači kao što sam se ja provlačio, ovako veliki, kroz jedan tajni prolaz, ali uspio sam se da se popnem uz napore. I Brašov je na kraju. Brašov je ono tipičan grad, srednjovekovni, planinski grad. Šetalište podsjeća malo na Smederevo. Na kakvi crno Smederevo, podsjeća na Beč i na ove švajcarske gradove podsjeća. To nisam, ali taj centralni deo je poput šetališta u Smederevu. Iznenada dobro, juče je bila nedelja, pa i oni imaju radno vreme nedeljom, ali mahom sve radi od 9 sati, kao u Bukureštu, cene su čak i jače nego u Bukureštu, tako da se spremite za jedan šok.
Što se tiče suvenirčića i ovo ostalo, u Pelešu je cena ok, tu možete kupiti u samom zamku i jeftinije. U Branu je... Ali u Branu ne u zamku, nego izvan zamka imate kao... vašar neki. Nije vašar, to je pijaca poput onih pijaca koje srećete na Zlatiboru, gdje možete da kupite domaću radinost. Ili do lokomotive, da. Da, domaću radinost, a i ove igračkice koje možete da nađete u bilo koje radnje. I na kraju Brašov jeste lep, ali vidi se da se dosta radi rekonstrukcija. Oko te Crne crkve što ste imali prilike da vidite, radi se rekonstrukcija. Imate i žičaru, koju možda imate panoramski pogled na grad. Mislim da je tu negdje skijaški centar, pošto smo dosta sreli ljudi sa snowboardovima i skijama. Da, s tim što kad smo kod žičare, vodič nam je rekao da normalno se žičarom popenjete na vrh planine, gde je znak Brašov, to ćete vidjeli ste u stvari u jednom od snimaka, ali kaže da je od žičare do tog znaka običan planinski putić, da to nije asfaltirano, tako da ukoliko želite da odete tamo, a loše su vremenske prilike, vodite računa. I topla preporuka za ako idete s nekom našom agencijom, udobne patike. Da, za šetnju. I 1-2 litra vode najmanje. Što nismo još rekli za Brašov? Da, napomenuli su nam da je negdje kod Crne crkve postoji ulica Konopca, koja je jako uska. Ali mi nismo mogli da je nađemo u to kratko vremenu, a i oko to Crne crkve da se nalazi ta ulica, da rekonstrukcija se radi, stoga nismo imali želje, nego kasno je već bilo dosta i onda da se ne zaglavimo, da se ja ne zaglavim u ulici Konopca, pa ko će da me izvadi. U svakom slučaju, Rumunija jeste lepa, prirodne lepote su lepe, naročito ovaj deo oko Peleša i Brana gde je Transilvanija. Tople preporuke da se poseti. Da, i ukoliko idete u samostalnoj režiji, između Brana i Brašova postoje još 2 zamka. Rašov, jedan se zove Rašov, koji je mnogo veći od Brana i koristili su ga Turci i Vlaško vojvodstvo da se brani od Mađara i Austro-Ugara. I tamo u Rašovu ima i Dino park. To nismo snimili da odemo, pošto smo mi išli organizovano, pa smo samo prošli. Nego nam je vodič rekao da iz nekog razloga taj zamak nije toliko atraktivan za turiste i nijedna agencija ga ne uvrštava u svoju ponudu. Atraktivniji je Bran zbog grofa Drakule, koji uopšte nije ni kročio tamo. Koji je možda bio godinu dana, tako nešto. Mislim, bio je, pošto je izložen njegov portret, ali više to propaganda nego što je... U svakom slučaju, zaključak našeg ovog putovanja u Rumuniju je... Jako je zanimljivo, ali po meni mislim da bi neka sopstvena režija, a ne preko agencije, bila mnogo lepša. Zanimljivo je još jedna mala, ako idete u sopstvenu režiju Bukurešt, Bukurešt je od Srbije, od Beograda 7-8 sati udaljen, ide se pored Dunava Đerdapskog klisura, možete i preko Temišvara, ovo vam je bliži put, gorivo je jeftinije nego kod nas. Za nijansu, nije mnogo, ali znači, 5-6 dinara znači, i spremite se za cerebralni šok. I za lud saobraćaj. I lud saobraćaj, da. Jer ovdje u samom centru grada... Vidjeli ste na snimku, da. Da, ljudi jure po 60-70 km na sat. Crveno svetlo za njih ništa nije problem. Znači, sopstvena režija ili preko agencije, kako se vi odlučite, savjetujem putovanje vozom, zato što su pruge dobre. I do našeg sljedećeg videa. Pozdrav! Ćao!